RVA Rawang Asha Shankati Lamang Sang Etashin We Puiwe Pime Namchangma Shangbe Sang Pamra Waye Deni Plasenungulu Shalam Nungun Sike Lam Gremongka Nung Mati Bushang Monka Ti Seti Tut Nise Shasike Ni Shimse Si Adong Mvjòr Sang Go We Monka Take Ni Ye Puiwe Pime Namchangma Deni O Grade Bushang Monka Ta Ne Akangpe Yesu I Alishi we tingja eri nung na Mvjòr nung ri nama nga yang sang edira nung nga I nama sang narshi tazara nini nga padang na ri nam na nga tingja ge anang wana shongnet ni egoi we mongka apui we peme namchang ma ti ta akang pe o tingja na anang pwalam wani akang pe Yesu o tingja na shongnet tingja irat walong sang yang lun xie nita akang pe Yesu Kristu o tingja na anang pwalam wani nangma tigu iwa ri iwe tingja mu akang pe nang ti de ri iwe tingja wadang sang tadam tazare nangma o ni aram lapat ta balne tingja ri iwe tingku banli ri shiwa banli ri ang pampan tansenge Amma lam tra, tingku tra, wala tra, asang mangpong nang ato atip we tra, arana, shishan tra ri, ang yadatang, makat lam, yak lam ri, wewa mata, net magalam ri nang, nang ma sunchi adwe. Ini ge, garay nang asam ne, sunchi we lapat, nang ma o abat, nang ma ben mayu iwe, net, nang ma o masinaram adong ta. Kristu nang ti de asam ne luni shangbe sang o